Хотугу форумон 2 ассамблеятын итинен усалдан улугугар өлөнетеагы догурдуху музейгар, муниципалли терилилер, тахамналаргар, селлиги утары үледен түгөрі костолга форум делегацияты кыттылақ кен кепсети болла. Доробия харыстабылын специалисттары белетинлеринен сылга андойдурдунан 9 миллион кихи туберкулез ырытынан ылжар. Онтан 6 миллион керинге кихите диагностиканы ахар. 3 миллион керинге кихи эрде көрдөрбөккө гырылара улаатан баран келеллери бит. Оны серге сылга 500 бейентыгынчы ого ылжара белетинер. Онон бүттүн андойдурдунан бу вопрос сытытык турар. В последние годы появился так называемый туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью, отличительной чертой которой является сложность лечения, то есть она устойчива к тем препаратам, которые врачи применяют к лечению обычного туберкулеза. И такой формой туберкулеза заболевает примерно 480 тысяч больных. С другой стороны, есть так называемый ВИЧ-ассоциированный туберкулез. Это формой, сочетанной формой туберкулеза заболевает 1,1 миллионов больных. Эккетенче отут 5 сылга дери андойдурдунан туберкулез ырытын суохоңору соруга турар. Онон бүттүн холбохан бу ырыны утары бирге өлелен, артикан ороттарыгар бир бастыгынан улахан болгомта ууруллар болла. Манна чинчиян юрети саңалы көрүлер жахаллар идденилерлер. Бихис кылбы задача биттен бу бәбитин үлебитин үлһәммит Арктикага атынны күлелек битен нада ден. Тоди тахаб үле хас территория ая барта атанатын. Икинен булдана билин бихи бу Арктика хигер бәбит показательлер битен сотамыт келеремит бәбитин гытте тәгних битен нада. Булин булдана билин итүләр бихин билин суку улухан күлелек бит. Ол барта северный форум хинен барар. Улустагы туберкулез утары диспансер главный браха Иван Бурношов 1936 сылтан сагалан күн бүгүнүгер дери бу ырыны кетен көрүтүн билгендерде. Тогоны сылларга бу ыры улуска эрби сылжыбыта белетенер. Келен сылларга муниципалный терилилер кытта биргөлөләһен түмүгер ыры атчабыт. Ол гынан баран билген даганы бу ыры кайтаралык. Селли көрү билген өсө тахсар кутталлах. Онны сүгөр тати бихи эдерчаттар бу сутулланерлер. Онны ти хайттан эме ыйдан калачилер сутуяллар. Оны гытта нехленне Бу олус кутталлах онна түргенлик тарганар ырыга специалисттер эре болбакка общественность бары бүттүн ылсан өлелә тахпытнара бу ыры кыллан сөп. Нария Башкарева, Григорий Холопков, Саха телевидениета